Weet jy wat net die mense op TikTok en in die samelewing is skrikwekkend, want julle is so op 'n foon en dan en ek het vandag gesien seker 20 keer. Dit is skrikwekkend. Yes, dit reën hier in Pretoria. Amen, halleluja, dankie Here vir die reën. Dat jy kom gaan lê, dat my sinus kan ophou. Amen, halleluja. Mother Nature is a beautiful thing, guys. Julle verstaan nie wat 'n blessing is julle eintlik om julle nie. So one ding ook duidelik is 'n grap, okay. Sneaky sê, okay. Okay. Kos hom swaar af. Net juist van ek so. Ag man, dis my net. Mense my live dink dit is snaaks. Ek gaan nie lelik wees en my ouers het my beter groot gemaak. Ek het 'n aardappel. Hoor haar reën. Oh, ek klink so lekker. Ek werk nou, ek moet 4 uur opstaan. Voor 3 uur.
I've got no one else to blame but myself, but ek kan nie verstaan hoekom mense nog steeds die tyd van die aand op die app om my te kom slag sê en om my te aanvat as 'n ma. Nogal sê dit jy met my te byt daaroor. Luister my maat, ek is nie Charlie Cook nie. Jy gaan nie met my te byt nie. 10-1 gaan ek ook hier te byt wen nie, maar wie gee jou die reg om my te judge? Dis al wat ek wil weet. Ja, ek gaan 'n bietjie slaap. I have to sleep. Jy is 100% reg. Ek het nie eens 'n verskoning met 'n beklei op nie. You are 100% right. Ja, ek weet. Dit is mense soos daai. Ek doen hulle geen skade nie, maar hulle vat aan 'n lekker tyd om my lewe te klim. Julle, ek gaan 'n sigaret met julle rook en gaan maar slaap. I passed before I went out earlier and I'm passing tomorrow morning again, that's why I'm getting up so early. That's every other day. Good bath, good sleep, maybe I'll wake up. And I'm just gonna have one last smoke, then I'm gonna go sleep. And actually, maybe it's a bad idea because I'm gonna get like 3 hours sleep, but something I guess is better than nothing. I'm just gonna miss my alarm on myself. I know myself, I do it sometimes. And I'm so pissed off at the work. Literally, every other employee got paid besides me. I leave so early in the week and I come home so late, so I was bargaining on getting my
Saturday this weekend to do what I need to do to cross a couple of things off my checklist here. But life happens. Donkey is mine. I gotta be by work by 8:30. But I've got to be up definitely latest 6 o'clock. No, 7 o'clock, sorry. 7 o'clock because 6 o'clock is my first bus. Oh, my Papa Jesus is cross. He's cross. I gotta be up at 7 a.m. to be done by 8 a.m. I'm so tired, I'm exhausted, I'm everything. Jasmine, whatever, as jy my kan wakker en haal ek my hoed af vir jou. Maar ek kan nie dood. As ek slaap ek. Shame die mense was rarig so welcoming hulle. Vir my kos gegee, hulle sommige dans, foto's geneem. I'm not used to all that, nee. It was weird, maar it was lekker. Ek hoop my sussie het lief gevat vanmorgen of anders gaan sy werk verloor. En ek gaan nie na kyk nie, ek is jammer. Ek is nog die swart skaap in die wash-up, so ek gaan na niemand kyk nie. Oké, dan maak ek's uit. Ek gaan tot die sigaret nou. Ekskuus. Hier moet lekker om die